2024 buri rokni 10 meter air rifle ni final of bronze medal mankha 22 years ni shooter Manu Bhaker Thanai 20 year ro puila India ni wngwi Olympic shoot khwlainani thai swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic shoot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker Paris Olympic 2024 bisio buri rokni 10 meter air rifle ni final of bronze medal mankha 22 years ni shooter Manu Bhaker Thanai 20 year ro puila India ni wngwi Olympic shoot khwlainani thai swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic shoot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker Paris Olympic 2024 bisio buri rokni 10 meter air rifle ni final of bronze medal mankha 22 years ni shooter Manu Bhaker Thanai 20 year ro puila India ni wngwi Olympic shoot khwlainani thai swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic shoot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker Paris Olympic 2024 bisio buri rokni 10 meter air rifle ni final of bronze medal mankha 22 years ni shooter Manu Bhaker Thanai 20 year ro puila India ni wngwi Olympic shoot khwlainani thai swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic shoot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker Paris Olympic 2024 bisio buri rokni 10 meter air rifle ni final of bronze medal mankha 22 years ni shooter Manu Bhaker Thanai 20 year ro puila India ni wngwi Olympic shoot khwlainani thai swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic shoot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker Paris Olympic 2024 bisio buri rokni 10 meter air rifle ni final of bronze medal mankha 22 years ni shooter Manu Bhaker Thanai 20 year ro puila India ni wngwi Olympic shoot khwlainani thai swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic shoot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker Paris Olympic 2024 bisio buri rokni 10 meter air rifle ni final of bronze medal mankha 22 years ni shooter Manu Bhaker Thanai 20 year ro puila India ni wngwi Olympic shoot khwlainani thai swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic shoot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker Paris Olympic 2024 bisio buri rokni 10 meter air rifle ni final of bronze medal mankha 22 years ni shooter Manu Bhaker Thanai 20 year ro puila India ni wngwi Olympic shoot khwlainani thai swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic shoot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker Paris Olympic 2024 bisio buri rokni 10 meter air rifle ni final of bronze medal mankha 22 years ni shooter Manu Bhaker Thanai 20 year ro puila India ni wngwi Olympic shoot khwlainani thai swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic shoot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker Paris Olympic 2024 bisio buri rokni 10 meter air rifle ni final of bronze medal mankha 22 years ni shooter Manu Bhaker Thanai 20 year ro puila India ni wngwi Olympic shoot khwlainani thai swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic shoot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker Paris Olympic 2024 bisio buri rokni 10 meter air rifle ni final of bronze medal mankha 22 years ni shooter Manu Bhaker Thanai 20 year ro puila India ni wngwi Olympic shoot khwlainani thai swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic shoot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker Paris Olympic 2024 bisio buri rokni 10 meter air rifle ni final of bronze medal mankha 22 years ni shooter Manu Bhaker Thanai 20 year ro puila India ni wngwi Olympic shoot khwlainani thai swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic shoot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker Paris Olympic 2024 bisio buri rokni 10 meter air rifle ni final of bronze medal mankha 22 years ni shooter Manu Bhaker Thanai 20 year ro puila India ni wngwi Olympic shoot khwlainani thai swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic shoot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker Paris Olympic 2024 bisio buri rokni 10 meter air rifle ni final of bronze medal mankha 22 years ni shooter Manu Bhaker Thanai 20 year ro puila India ni wngwi Olympic shoot khwlainani thai swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic shoot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker Paris Olympic 2024 bisio buri rokni 10 meter air rifle ni final of bronze medal mankha 22 years ni shooter Manu Bhaker Thanai 20 year ro puila India ni wngwi Olympic shoot khwlainani thai swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic shoot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker Paris Olympic 2024 bisio buri rokni 10 meter air rifle ni final of bronze medal mankha 22 years ni shooter Manu Bhaker Thanai 20 year ro puila India ni wngwi Olympic shoot khwlainani thai swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic shoot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker Paris Olympic 2024 bisio buri rokni 10 meter air rifle ni final of bronze medal mankha 22 years ni shooter Manu Bhaker Thanai 20 year ro puila India ni wngwi Olympic shoot khwlainani thai swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic shoot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker
Paris Olympic 2024 Bishuo Buri Rokni 10 meter air rifle ne final bronze medal mankha 22 years ne shooter Manu Bhaker Thanai 20 year ro puila India ni wngwi Olympic shot khwlainani thai swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic shot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker Paris Olympic 2024 Bishuo Buri Rokni 10 meter air rifle ne final bronze medal mankha 22 years ne shooter Manu Bhaker Thanai 20 year ro puila India ni wngwi Olympic shot khwlainani thai swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic shot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker Paris Olympic 2024 Bishuo Buri Rokni 10 meter air rifle ne final bronze medal mankha 22 years ne shooter Manu Bhaker Thanai 20 year ro puila India ni wngwi Olympic shot khwlainani thai swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic shot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker Paris Olympic 2024 Bishuo Buri Rokni 10 meter air rifle ne final bronze medal mankha 22 years ne shooter Manu Bhaker Thanai 20 year ro puila India ni wngwi Olympic shot khwlainani thai swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic shot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker Paris Olympic 2024 Bishuo Buri Rokni 10 meter air rifle ne final bronze medal mankha 22 years ne shooter Manu Bhaker Thanai 20 year ro puila India ni wngwi Olympic shot khwlainani thai swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic shot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker Paris Olympic 2024 Bishuo Buri Rokni 10 meter air rifle ne final bronze medal mankha 22 years ne shooter Manu Bhaker Thanai 20 year ro puila India ni wngwi Olympic shot khwlainani thai swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic shot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker Paris Olympic 2024 Bishuo Buri Rokni 10 meter air rifle ne final bronze medal mankha 22 years ne shooter Manu Bhaker Thanai 20 year ro puila India ni wngwi Olympic shot khwlainani thai swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic shot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker Paris Olympic 2024 Bishuo Buri Rokni 10 meter air rifle ne final bronze medal mankha 22 years ne shooter Manu Bhaker Thanai 20 year ro puila India ni wngwi Olympic shot khwlainani thai swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic shot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker Paris Olympic 2024 Bishuo Buri Rokni 10 meter air rifle ne final bronze medal mankha 22 years ne shooter Manu Bhaker Thanai 20 year ro puila India ni wngwi Olympic shot khwlainani thai swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic shot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker Paris Olympic 2024 Bishuo Buri Rokni 10 meter air rifle ne final bronze medal mankha 22 years ne shooter Manu Bhaker Thanai 20 year ro puila India ni wngwi Olympic shot khwlainani thai swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic shot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker Paris Olympic 2024 Bishuo Buri Rokni 10 meter air rifle ne final bronze medal mankha 22 years ne shooter Manu Bhaker Thanai 20 year ro puila India ni wngwi Olympic shot khwlainani thai swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic shot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker Paris Olympic 2024 Bishuo Buri Rokni 10 meter air rifle ne final bronze medal mankha 22 years ne shooter Manu Bhaker Thanai 20 year ro puila India ni wngwi Olympic shot khwlainani thai swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic shot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker Paris Olympic 2024 Bishuo Buri Rokni 10 meter air rifle ne final bronze medal mankha 22 years ne shooter Manu Bhaker Thanai 20 year ro puila India ni wngwi Olympic shot khwlainani thai swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic shot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker Paris Olympic 2024 Bishuo Buri Rokni 10 meter air rifle ne final bronze medal mankha 22 years ne shooter Manu Bhaker Thanai 20 year ro puila India ni wngwi Olympic shot khwlainani thai swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic shot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker Paris Olympic 2024 Bishuo Buri Rokni 10 meter air rifle ne final bronze medal mankha 22 years ne shooter Manu Bhaker Thanai 20 year ro puila India ni wngwi Olympic shot khwlainani thai swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic shot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker Paris Olympic 2024 Bishuo Buri Rokni 10 meter air rifle ne final bronze medal mankha 22 years ne shooter Manu Bhaker Thanai 20 year ro puila India ni wngwi Olympic shot khwlainani thai swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic shot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker Paris Olympic 2024 Bishuo Buri Rokni 10 meter air rifle ne final bronze medal mankha 22 years ne shooter Manu Bhaker Thanai 20 year ro puila India ni wngwi Olympic shot khwlainani thai swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic shot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker
Paris Olympic 2024 bisi bwrwi rokni 10 meter air rifle ni final bronze medal mankha 22 years ni shooter Manu Bhaker Thanai 20 year puila India ni wngwi Olympic shoot khwlainani swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic shoot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker Paris Olympic 2024 bisi bwrwi rokni 10 meter air rifle ni final bronze medal mankha 22 years ni shooter Manu Bhaker Thanai 20 year puila India ni wngwi Olympic shoot khwlainani swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic shoot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker Paris Olympic 2024 bisi bwrwi rokni 10 meter air rifle ni final bronze medal mankha 22 years ni shooter Manu Bhaker Thanai 20 year puila India ni wngwi Olympic shoot khwlainani swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic shoot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker Paris Olympic 2024 bisi bwrwi rokni 10 meter air rifle ni final bronze medal mankha 22 years ni shooter Manu Bhaker Thanai 20 year puila India ni wngwi Olympic shoot khwlainani swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic shoot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker Paris Olympic 2024 bisi bwrwi rokni 10 meter air rifle ni final bronze medal mankha 22 years ni shooter Manu Bhaker Thanai 20 year puila India ni wngwi Olympic shoot khwlainani swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic shoot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker Paris Olympic 2024 bisi bwrwi rokni 10 meter air rifle ni final bronze medal mankha 22 years ni shooter Manu Bhaker Thanai 20 year puila India ni wngwi Olympic shoot khwlainani swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic shoot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker Paris Olympic 2024 bisi bwrwi rokni 10 meter air rifle ni final bronze medal mankha 22 years ni shooter Manu Bhaker Thanai 20 year puila India ni wngwi Olympic shoot khwlainani swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic shoot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker Paris Olympic 2024 bisi bwrwi rokni 10 meter air rifle ni final bronze medal mankha 22 years ni shooter Manu Bhaker Thanai 20 year puila India ni wngwi Olympic shoot khwlainani swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic shoot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker Paris Olympic 2024 bisi bwrwi rokni 10 meter air rifle ni final bronze medal mankha 22 years ni shooter Manu Bhaker Thanai 20 year puila India ni wngwi Olympic shoot khwlainani swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic shoot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker Paris Olympic 2024 bisi bwrwi rokni 10 meter air rifle ni final bronze medal mankha 22 years ni shooter Manu Bhaker Thanai 20 year puila India ni wngwi Olympic shoot khwlainani swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic shoot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker Paris Olympic 2024 bisi bwrwi rokni 10 meter air rifle ni final bronze medal mankha 22 years ni shooter Manu Bhaker Thanai 20 year puila India ni wngwi Olympic shoot khwlainani swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic shoot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker Paris Olympic 2024 bisi bwrwi rokni 10 meter air rifle ni final bronze medal mankha 22 years ni shooter Manu Bhaker Thanai 20 year puila India ni wngwi Olympic shoot khwlainani swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic shoot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker Paris Olympic 2024 bisi bwrwi rokni 10 meter air rifle ni final bronze medal mankha 22 years ni shooter Manu Bhaker Thanai 20 year puila India ni wngwi Olympic shoot khwlainani swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic shoot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker Paris Olympic 2024 bisi bwrwi rokni 10 meter air rifle ni final bronze medal mankha 22 years ni shooter Manu Bhaker Thanai 20 year puila India ni wngwi Olympic shoot khwlainani swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic shoot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker Paris Olympic 2024 bisi bwrwi rokni 10 meter air rifle ni final bronze medal mankha 22 years ni shooter Manu Bhaker Thanai 20 year puila India ni wngwi Olympic shoot khwlainani swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic shoot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker Paris Olympic 2024 bisi bwrwi rokni 10 meter air rifle ni final bronze medal mankha 22 years ni shooter Manu Bhaker Thanai 20 year puila India ni wngwi Olympic shoot khwlainani swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic shoot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker Paris Olympic 2024 bisi bwrwi rokni 10 meter air rifle ni final bronze medal mankha 22 years ni shooter Manu Bhaker Thanai 20 year puila India ni wngwi Olympic shoot khwlainani swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic shoot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker
Paris Olympic 2024 Bishuo Buri Rokni 10 meter air rifle ne final of bronze medal mankha 22 years ne shooter Manu Bhaker Thanai 20 year ro puila India ni wngwi Olympic o shoot khwlainani thai swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic o shoot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker Paris Olympic 2024 Bishuo Buri Rokni 10 meter air rifle ne final of bronze medal mankha 22 years ne shooter Manu Bhaker Thanai 20 year ro puila India ni wngwi Olympic o shoot khwlainani thai swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic o shoot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker Paris Olympic 2024 Bishuo Buri Rokni 10 meter air rifle ne final of bronze medal mankha 22 years ne shooter Manu Bhaker Thanai 20 year ro puila India ni wngwi Olympic o shoot khwlainani thai swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic o shoot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker Paris Olympic 2024 Bishuo Buri Rokni 10 meter air rifle ne final of bronze medal mankha 22 years ne shooter Manu Bhaker Thanai 20 year ro puila India ni wngwi Olympic o shoot khwlainani thai swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic o shoot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker Paris Olympic 2024 Bishuo Buri Rokni 10 meter air rifle ne final of bronze medal mankha 22 years ne shooter Manu Bhaker Thanai 20 year ro puila India ni wngwi Olympic o shoot khwlainani thai swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic o shoot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker Paris Olympic 2024 Bishuo Buri Rokni 10 meter air rifle ne final of bronze medal mankha 22 years ne shooter Manu Bhaker Thanai 20 year ro puila India ni wngwi Olympic o shoot khwlainani thai swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic o shoot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker Paris Olympic 2024 Bishuo Buri Rokni 10 meter air rifle ne final of bronze medal mankha 22 years ne shooter Manu Bhaker Thanai 20 year ro puila India ni wngwi Olympic o shoot khwlainani thai swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic o shoot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker Paris Olympic 2024 Bishuo Buri Rokni 10 meter air rifle ne final of bronze medal mankha 22 years ne shooter Manu Bhaker Thanai 20 year ro puila India ni wngwi Olympic o shoot khwlainani thai swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic o shoot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker Paris Olympic 2024 Bishuo Buri Rokni 10 meter air rifle ne final of bronze medal mankha 22 years ne shooter Manu Bhaker Thanai 20 year ro puila India ni wngwi Olympic o shoot khwlainani thai swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic o shoot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker Paris Olympic 2024 Bishuo Buri Rokni 10 meter air rifle ne final of bronze medal mankha 22 years ne shooter Manu Bhaker Thanai 20 year ro puila India ni wngwi Olympic o shoot khwlainani thai swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic o shoot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker Paris Olympic 2024 Bishuo Buri Rokni 10 meter air rifle ne final of bronze medal mankha 22 years ne shooter Manu Bhaker Thanai 20 year ro puila India ni wngwi Olympic o shoot khwlainani thai swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic o shoot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker Paris Olympic 2024 Bishuo Buri Rokni 10 meter air rifle ne final of bronze medal mankha 22 years ne shooter Manu Bhaker Thanai 20 year ro puila India ni wngwi Olympic o shoot khwlainani thai swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic o shoot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker Paris Olympic 2024 Bishuo Buri Rokni 10 meter air rifle ne final of bronze medal mankha 22 years ne shooter Manu Bhaker Thanai 20 year ro puila India ni wngwi Olympic o shoot khwlainani thai swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic o shoot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker Paris Olympic 2024 Bishuo Buri Rokni 10 meter air rifle ne final of bronze medal mankha 22 years ne shooter Manu Bhaker Thanai 20 year ro puila India ni wngwi Olympic o shoot khwlainani thai swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic o shoot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker Paris Olympic 2024 Bishuo Buri Rokni 10 meter air rifle ne final of bronze medal mankha 22 years ne shooter Manu Bhaker Thanai 20 year ro puila India ni wngwi Olympic o shoot khwlainani thai swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic o shoot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker Paris Olympic 2024 Bishuo Buri Rokni 10 meter air rifle ne final of bronze medal mankha 22 years ne shooter Manu Bhaker Thanai 20 year ro puila India ni wngwi Olympic o shoot khwlainani thai swnamkha bo India ni wngwi Paris Olympic o shoot khwlaiwi puila wngkha Manu Bhaker Paris Olympic 2024 Bishuo Buri Rokni